Phakathi o tsene ka lepokising la dihlatse a bontšha sa tshosho ke selo le ka morago wa go hlokisha badudi boroko tekano ya mengwaga e senyane. Molato o na le ditokete tše 96 tšeo di butswego. Phakathi o amantšitšwe le diteko tša DNA go melato ka moka. Bontši bja batšwasehlabelo ba gagwe e be ile bana bao ba sa lego mahlalagading. Go begwa nakong ye nngwe a ba itira o ka re ke molokiši wa mohlagase gore a kgone go tsenela batšwasehlabelo ka magaeng a bona. Phakathi o ipone molato godimo ga ditatofatšo tšeo ka moka. Had sexual intercourse without her consent. When I was finished, I left her there and ran away. Paragraph 10, count 12. I plead guilty to the charge of rape in that on the 17th July 2013 at Petfontein in the district of Benoni and at around 8:30 in the morning. Badudi ba ipiletša gore kahlolo e be bogale. You can't come back from this. The nature of what we had today it's very gruesome, and you don't even understand how a person continues to put our community under siege, and also children, particularly children, because when you look into the number, the age group that he was targeting from the youngest 9, that on its own for me is a shocker, and for a person not to even show remorse. Molato o ya go theletšwa gape ka la seswai kgweding ye go fana ka kahlolo.